nako ya Africa o borara re ke nako ya borataro mo mosong one wa la boraro kgwedi ya Seetebosigo e thola jalo malatsi a le 25 mo bikeng yeno ya bo 70 a ke re bike ya bo 26 this is week 26 out of the expected weeks of 52 mo ngwaga wa 2025 mme letsatsi lone ke la bo 175 out of the 365 days la one a ngwaga ba 2025 potso ke gona gore a o ntse tsote tso di eletsang a o ntse wa di atumela o ntse wa di hitela mme dumela ke gona gore wa di hitela and you are actually halfway through one of our biggest aspirations and inspirations of the year 2025 me moso a gompieko thulaganyo ya Dumela Botswana e ntse ta go gona ka thamalo go tswa mo teropong kgolo ga borone and the mass media complex me a me maina ke Bernard Benedict ga magaetso ke moso a gompieko ke la boraro me la boraro a itse gore se dilo di buang jalo ka botsogo ja gago botsogo ja mena le wena a ke ja thaloganyo a ke tsa bo mmeleng mme se botlhokwa ke gore e tare thulaganyo e hela bo jana gone gore o tsugile mo mmeleng o siame all thanks to Dumela Botswana and the crew moso a gompieko na le pisano tse pedi mme jana gone gore and all between that the borana hano le ba sepodisa Botswana le pisana le bona go thotsana go la ditla tsa go disa mo tsana mo go tsona ga mmogo le tsa metshameko tse le gore two of my favorite sports ladies will be here gore ba go bolela gore gona go diragetse eng go ta diragala eng ja ka re tso tsene kana ke re di lika bontsi di eme mme tso burutone sentse le teng ja ka re tso ra ka go America ka go gola le metshameko ya the FIFA Club Cup ke sa nkele sa mahela senten one of the favorite teams kana ke re ngwa di thupa tsa gago tse dingwe ke tso dirata thata le be di tshameka di tshamekile rata uta gona gore tsene ka tse di ja mme te go bolela gona gore puisa re tsana tana pedi e nngwe tana ya botsogo mme engwe e tana jalo ya the kaulone challenge go tebitse ke nna ka metsotso ile 20 gona go nya barataro ya boya ba ba bitso ta mme ja ka se bone motshentsa go bongwe ke bobedi ke na hano le tsala ya me e tona not only is beautiful she's also very much talented ke ba jalo ka me le boa LB Moroi. Hi. Good morning. How you doing? I am great. You are so brown. I love it and I love it as well. I am very brown. Give me just a skin. If I could, my whole closet would be black. I would wear black every day. I know you look gorgeous. Yes. So ya no ka gore ke tshwantse ke nna mo society ke tshela le batho. Yes. Ke tshwantse gore ke tshwane ke ba ba ka jabra go di one. That's my one exactly. Gore motho ha na dilwana. But as long as you're good, you're good as Wellness Wednesday. It is. That means we are talking to Botswana and our viewers ka sengwe se le goreng se bua kana se concern mabotsolo ja bona. Exactly. Ka gona go itse gore mo re tshwaretse mo sa gompieno. Mo mosong a gompieno ke tabe ke bua le ba Big Sisters Wellness Center ba tsile gore ruta jalo bene ka expectant mothers, new mothers motho e leng gore ke gone hela e le la ntha le gone e nna motsadi gore a ta solohetseng mo kgodisong ya ngwana e simolla ha kae mebile o tshwantse go tla a solohetse gore o tshwantse ra radio di he gore ngwana a gole sentla ke re le gone gore ha ngwana a sa gole sentle o bona ka tsela ntseng jang. Those are just some of the things that we will be covering this morning. Let me also take the time to say good morning, to say hello. My name is Aleboa LB Moroi, and like Bernard said, we are waking you up mo biking erile mo go yone ya bo 175 days have gone. We are over halfway through the year. It's terrifying to think about the fact that before you know it, I'll be 65 and walking to retirement. So use this time wisely and use these conversations wisely to learn about your health and how you can take care of it. Like we said, Dumela Botswana is coming in with the sports update. But before all of that, the problem is the winter is disturbing me and the food is just getting nicer, but I'm preparing to go to... I need to challenge you guys. I need to challenge you and Lala. We need to run a marathon or something. And you know what, LB, we should always say a big up to people about discipline, guys. I did 3 years of meditation. Right. I did 7 days of gym. And I was like, okay, I'll do it It's next enough. week. Guys, discipline, how do you It's stay very motivated? difficult. Exactly. Especially in winter. It's having to remind yourself why you do started. it. Yeah. What is your reason? You want to finish a marathon. How badly do you want to finish that marathon? Okay. Anyway, on your way to all of that, Yeah. Daniel Moeng is helping us to start with our discipline. This morning, he is walking us through the workout of the morning. This is Daniel Moeng. This is Your Fitness. Good morning.
general sessions focus on any age group from bana ba banyenyane to baholo. So the main focus is about twist in a certain way in order learn you won't feel out of place. So we're very beginner friendly. So how can I say anything about fitness? We teach you so today we're going to do your core mba is going to strong. Mba, take it as your tree trunk. If your tree trunk is weak, the whole tree is going to fall. So your legs and your core go well together. So the main thing is dijo is something people neglect because tota dijo, and not saying harasona hoja certain types of foods, but everything needs to be done in moderation. Alcohol needs to be drank in moderation. Let's focus on our health and better our health. So everything with balance is good. Then there is the cardio, cardio yone pelo ke muscle. So pelo ale muscle yana le one ka go sediliwa tsontso gore e innele exercise le gore ya go ithusa gore e kgone go pampa madi across your body. So pelo is very important for your whole body because I would say it's the motherboard of your whole entire body. If the heart stops, everything stops. mo tsatsi la la boraro ta ke tsa sebaka se ke go dumedise be ke go amogele mo go tsa metshameko ke bua karabo miscape sena gareng ga tsa ile gore ta lebella ba moseng wa tsela gompe gore ta lebella jalo ba judo ba ile gore ba ipankanyetsa jalo go lebaka ko South Africa mme gape ba ipankanyetsa le one metshameko ile ya region 5 re lebelle jalo the Kawa June challenge e leng gore e simolla jalo ka mahelo beke one a re go komela jalo ka ha batabiri ba rona ba irileng ka temo tsela mabane ke bua jalo ka tumonkape ga mmogolo o le nowe re go komela za club world cup metshameko e tsweletseng gore di thapadira ka tsela ntseng jang ga mmogo jalo le di khantedi tswang ka ko France gore stapa one of the biggest teams ka ko France le stapa sa Lyon ba heditse jalo on position 6 in the just ended season. They have been relegated to division 2 because of khanya dikoloto o bana hanne ka tamono ga khanya dikoloto sitting ka nesi mo Botswana mono nka go sena league kara gona team e sa koloteng honestly speaking. I mean yo di team nka be di holo ga wena di dintsi nka be go tshameka ko first division ela mongwe le mongwe mme lo ane Manchester City ka we so nka ba ronetse o se ke but anyway a re semela ka go lebella jalo tseleng gore di diragala jalo le ka kolo hotel la judo ya ka stapa sa rona sa bosetšhaba ba ipankanyetsa jalo the African Judo
2025 e tabong e tshware jalo ka go lehatseng la South Africa ka ko Pretoria go simolola jalo ka di 26 mo tsatsing la ka moso go itheleng jalo ka di 29 tsa ga June o ka tsela re mo katisi wa stapa seo ke ba jela ka sense William Ndoba thalosa jalo gore stapa sa gagwe se ipankantse sente ba ready to go and compete ka ko the African Judo Open mme bile gape a thalosa jalo gore ke competition e leng gore e tabo e forma jalo part of the Los Angeles 2028 qualification pathways so ba batla go ira sengwe le sengwe se le gore ba se kgona gore ba kgone go ipona jalo ba iponela phata jalo ka go the 2028 Olympics mme bile gare ga tseleng gore batho ba di libile batho ba libile gape gore e re ba tswa gone ka go ba le ba jalo ka go yone metshameko yone ele ya region 5 BTV Sport caught up with Sensei William Asenosi ga me go jalo le the captain wa Stapaso ke ba jalo ka Trisha Khosisile. We know African Open is a very, very difficult competition, and we started our preparation long time ago. It's also a competition where we can expose our cadet and junior. So we have also we engage two teams, junior and cadet. So we take this opportunity to prepare them for the next, the coming AUSA Games Region 5 in Namibia. My first time participating. This will be my first time participating in the African Open, and it's a good opportunity for me to expose myself and to show up the country and the people who are the underdogs. Teng, good opportunity for na my other athletes. I believe me and my team are ready. We're ready to get those medals, and we look forward to be getting those medals. And for the Region 5 Games, we're preparing, we are working hard, and even training, we're training hard, very hard. And me and my team are making sure that we're doing well in everything that we do. We're trying our best, and we believe that with this work, we'll be able to achieve good results. We'll be preparing ourselves even for the future. So even after these competitions, we'll continue training because there are also youth games coming up. Ele jalo bone ba judo ba leng gore tare go semele mo tsela ka moso be ba tsa karolo jalo mo the African Open ka ko Pretoria. I mean ke bangwe batho ba leng gore ba khona go itidimalla ha ba tswang teng ba competition e tona and ba khona gore ha ba ile ko ba boe ka medal re khona ta re iphotere ha ta re iphotere kgaebe nna gore kana le guys ha gona di tournament mo no gae. So what are you expecting? 100%. It is one of those associations where there isn't a lot of consistency in terms of metshameko, in terms of go bona bana ba ikatisa kana batshameki ba ikatisa on a consistent basis. But ba ipakanyetsa tsone bo di African Judo Open ka moso be na di World Cup the Olympic qualifier. It's not like all year round, but like I said yesterday, a lot of the times this is how the associations start. They just need to keep working on development. I'm very concerned gore team ke batho ba le 11, 8 of them are men or male, and only 3 of them are females. It means they probably have an attracting females problem, which a lot of sports has. They don't usually have a problem with attracting them. It's more about keeping them and keeping them active. And how sena di competition, ho sena se batho ba se tshamekelang, I guess the women lose interest and then walk away from the sport. So we need to do a little bit better in that regard as Judo Federation. But generally, hela, attracting sponsorship and having competitions all year round. Hona le di sports tse leng gore bone ke a ba admire tota. Hona le madi ha hona madi. They go on. Yeah. Hongwe le bana ba tshwanetse re ba bona gore ba ira ka tselentseng jang gore with or without the financial support, in a way they fund tournaments. Right. Competition in the above Africa Open. I can't even remember the last time judo had a local competition. But anyway, let's carry on a little bit. This weekend, International Motorcycling Federation Botswana Chibana. The Kabajun Challenge and Cultural Festival Biki Aga one Wakawa. Le bongwe 11 years tsentse le gore ditiragalo di a diragala ka go khawa bantse ba rutedwa jalo
ke the government kana ke puso mme gompieno e nnile jalo the private sector e leng gore e tsere yone the Kawajun challenge they took over gore ne bone ba bankanyetsang o tlhalosa jalo gore local riders palo tsa bone tse leng gore di ikwadisa dikota se mme a dumela jalo gore e tare beke ye pele highwell e be go nnile botoka thata o ka itsela gore bone ba motorsport e tare ga ba tswa go be ba tshegetsa jalo Botswana off-road championship competition a rito jalo mo gore go molemo tshibana no ha re tla batla re tlhera itse gore ga go mentale teng go nna le odanyana ele gompieno ke private sector ra go tlo nna le mathata okay gompieno ka re ke ngwa go bona wa ntla ba ka tswa ba ka tlhela go gongwana halala mme ke dumela gore going forth they will actually triple the size and tsira ga like kawa mo ngwageng tse 11 tse di hiti gore hala di rider tsa rona di na le boitsibe ba gore di re sarelate mme hala mona go ya gompieno I think there should be around 50 riders di register le la gompieno mme kana mane ba rata gore go register late wa bona ga bola boraro la bone phone isa khale ntse le ting ba register ya no gompieno re ka re ba heletse mo go 50 go go tsana go itla 100 but don't be shocked to get that go ha o tsana go ka kana ke di kuta di quad bike eng gotle go tla go le teng go ka go la tebe loro la ya la motlha le tebe loro la ya la o lo tsentse lo lona lo tla ka lo go bona mo di rider ra ba banganyitsena ka o bona gore bana le me a tswanyana e re tlo ba tswang ka yona ha ba sana ba hetsa go ke gone gore le ke gore ba be khawa ke kana ke bone ba ngare isi tota go sna di kuta le dikoloi ga gona khawa ya no re be ile ra mo go bona so go re ba ngo ka sengwana gore tota ba nneteng ka re ke bone the likes of that para ga one kana wear the dress a re tswelle pele re lebelle jalo tse le tse diragala o sela maabane e le tsa athletics ya ka batebegi ba rona ba babedi ke ba jelo ka tumo nkape ga mmogo le o ratile nowe e le gore they were in action a re simolole ka go lebella tumo nkape e le gore na tabaga lebelo la 800 meters heditse jalo mo maemong a boraro ka nako ya 1:45.13 mme ga lebella jalo o ratile nowe gore ene o ira ka tselentseng jang tota bana national record yon no o tshamikelela mo go yone wa e seta wa e roba go gore it's yours menuwe re letse re mmana o ratile nowe a tsa jalo maemo a bobedi mara ga gore a taboga jalo a new national record ya 1:57.49 minutes seconds o ka tsela gore o na tsa maemo a bobedi jalo ko morago ga training partner ke bua jalo ka Prudence se khodiso wa lehasela South Africa e leng gore ene e bile o na ira jalo the mitten record a taboga 1:57.16 I mean it has been a great year for Oratile it has been a great year so far for Tshepisa Masalela just to mention but I think athletes tse leng gore bontse ja se ba ka ga bua ka athletics mo Botswana re nna re lebella bolitsile re nna re lebella bo Colin bo Bayapo you know but o lebella Oratile and Tshepiso ka ha leng gore season a bone ba tsamaela ka teng they have been phenomenal. I mean we talk a lot about Botswana being a 400-meter nation. I think we should start thinking about it as an 800-meter nation as well. Specifically ra kanya gore they just returned Nigel Amos won us our first medal in this particular meet. It's clear that there is a lot of development in that particular event. I'm impressed by Oratile Nowe specifically because after Amantla Montsho retired, we had a gap where it felt as if Basadi were having a difficulty developing them at the same rate that we are developing brilliant male athletes. So she's a standout in that. Wa super gore no basadi ba sentse ba le teng ba gaetso re santse re trainer it might take a little bit of a longer time to develop them they peak at a later stage where maybe bo litilete bo ga peaking at 21 22 19 basadi it's a little bit later 25 26 but then they are training and with athletes like Isaac Makwala developing academies and building the future we can look forward to more ladies coming in but like coach
Justice Dipeva says, we have to be intentional about how we develop women. It can't just be haphazard. We can't just hope that Oratile, hope that the rest of the girls will develop. We have to put in the money. We have to put in the effort. You're going to be like you all the time. You know, Banebaleka ko the Ostrava Golden Spike 2025. Me aretse mo go tse ro komela jalo mo go tsana tsa Club World Cup ya ka metshameko eo ene e tsweletse pele mo tsetsi la mabane le makuku a tsetsi la go ko LB. Tota re ke khanya gore go tshameka metshameko a bohelo game 3 ke mang o hetelang ko pele ke mang o ile re o phuthamisa bana ga gwa wa sala. And I was, you know, sitting down and thinking about the Club World Cup and how it's done. About it's already the top that are taking part of Club World Cup. They're not going to have pre-season. Yeah, they're going to be so exhausted. They're going to be so exhausted ahead of the 2025-2026 season. Motebare ba FIFA bata sekaseke ba bona gore, you know, when can it be played? The best time to play the Club World Cup because but anyway, let's look at yesterday's results. Yes, yesterday we had matches in the evening and then in the early hours of this morning. Auckland City and Boca Junior playing a 1-1 draw. Benfica 1, Bayern Munich 0. No solo hits. No solo hela. New result. Chelsea taking a 3-0 win against ES Tunis, while Los Angeles FC, who have already been sent packing, drew 1-1 with Flamengo at 3 a.m. Itorela tafole ntseng Miss K. O ka itsela gore tafole yone ya group C ya metshameko le tshameko ya mosila Benfica ke bana ba le gore ba hetetse ko pele ba le go godimo ka 7 points. Bayern Munich bone ba heta on position 2 ka 6 points. Boca Juniors ba heditse on position 3 ka 2 points. As tapasa Auckland City ba heditse jalo mo position 4 ka a point. Group D ha we lebella Flamengo ke bana ba le gore ba hetetse ko pele ile number 1 in that group. Ba sala mara go ke Chelsea ka 6 points. ES Tunis itile ka 3 points. Has tapasa Los Angeles bone ba dule jalo ka ntha metshameko ya tswalla pele mo tsetsi la gompieko. Go ntse hela yalo, we are looking forward to fixtures evening at 9 p.m. Dortmund have Ulsan. Mamelodi Sundowns ba tswala ka Fluminense. Urawa Reds bone ba tla tshameka le Monterrey at 3 a.m. while Inter have River Plate. Gakologela gore re batla go bona gore ke mang mo go bone o tabeng antse a hetela ko pele. As for Group E, River Plate ke yone leng gore e go godimo ena jalo le points le bella Inter Milan bana le 4 points le bone Monterrey bana le 2 points ha Urawa ena jalo le 0 me ha le bella jalo di fixtures tsa bone gore ba eme ka tseleng jang Inter tshameka le River Plate ba kana ba decide gore bona draw and then they are cool. But draw, they are not really that cool because Monterrey have 2 points. Should they beat Urawa, they go to 5 points. So one has to win between River Plate and Inter Milan. Gore a khona gore a nne sure ka advancement ya ko pele. Me ha le bala group F ka ha le gore ye me ka teng. Fluminense is hameka le Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns have one job to do. Beat Fluminense and then you are through to the next round. Borussia Dortmund yone re kare a sen e betswa ke dithopa tsotlhe ha le bella gore ba mo position 4 mo group F bana le 0. Mamelodi Sundowns bana le 3 points. Dortmund bana le 4 points. Fluminense bana le 4 points. I really want Mamelodi Sundowns to win and advance to the next round. And we're the only African country to do so. We've already sent all our Africans. Wydad is still yet to be decided. But all the other African teams are actually gone. And it's just like ES Tunis gone. It's heartbreaking if guys lele one hela ko Mamelodi Sundowns win hela re bone hela re tsene kokota finaling ha ile re tswa khone ko go botoka marta ba re se lebile stapaso sa masanda wana gore ba go ira ka tseleng jang mo tse la gompieko ya ka e le gore ba tabo ba tshameka jalo le the last group games tsone sa the Club World Cup ara go kumela jalo di khantsele gore di amakatsa
me bila makatsi. It shows you how certain football associations are strict, and you know how much they take issues that go sa duela batshamiki tsa dikoloto tsa dithopa. Let's re bona mo tsela maabane go tlisa jalo gore setlhopha sa Olympic Lyon have been relegated to League 2 ka ko France. O ka itse gore ba na jalo le sebaka sa gore ba ka phila setlhopha seo sa Lyon, mme hela kgang kholo ke gone gore setlhopha seo sa Lyon ba na jalo le mathata a madi kana severe financial issues with a reported debt of 508 million euros. Wow. So this is, for me, a very great example of mismanagement. You know, we talk about administration all the time, and botlhokwa ba go administrata sentle. Yeah. Go dira ka ha tsamaisong, ka ha melao e reng go dirwe ka teng. For you to find yourself in this kind of debt, it means that for a very long time, you were hiding things that you were doing wrong administratively, especially on the financial side. And players should not have to suffer because individuals within the club leadership have taken the wrong decisions with their club leadership. And imagine you have a debt of 508 million euros. Right. And then 2024, during the transfer window, Stapasa Stallion, they spent 147.8 million in the transfer. Yep. So that means in that spending of money, people were being irresponsible. People were not thinking about the future. People were going against not only FFP rules, but the financial rules. It's heartbreaking for the fans, it's heartbreaking for the players, but it is the right thing to do. Figure out how are they fixing the situation. And you're talking about a side, the French champions 7 times. Yep. You're talking about a side, how we are Champions League. They normally take part in Champions League, Europa League. Last season, they finished position 6, and this time around, the next season, they are going to be playing in the lower division. 7 times champions la France. It is a side, a big team to reckon with. To be able to finish in position 6, I know they won't take this lying down. They do still have the opportunity to appeal the decision and try to retain their League 1 status. And also, they will also be given opportunities for restructuring, for emergency funding plans. Kana yone gore ba bone gore a ba ka rekisa ba rekisetsa mang motho a teng a khone go tsaya di fund sekoloto se ba se tlhokomele, maybe then they will be able to come back into League 1. So we are expecting them to appeal. We will be following it and see how it unfolds. How I wish English Premier League management can, take this issue of, financial irregularities serious, and you know what, fund Manchester City, because you kanya bana ga sela maybe la hanse le bila jalo mo go tsenetse le gore di kontagala ha the transfer window is open. Yep. Hey, Monaco ba khone gore ba kwadise jalo Paul Pogba, he's back. He is back. Maybe le ga ba kwadisa Paul Pogba hela ba kwadise jalo le motshameki wa pele wa Stapa sa Barcelona ke bua ka Ansu Fati. Paul Pogba being back is great news, I think, as a Manchester United fan. Former Manchester United. He understands. Listen, Paul Pogba being back is great. His issues and his ban from the sport, he served it, and he deserves to come back because as talented as he is, it would be a shame to see his talent go to waste. So we can't wait to see how he performs. Even his time at Juve was absolutely stunning. He's such a great midfielder. I can't wait to see him playing. Yeah, well, tomorrow we're going to be compiling the transfers so far, but for me, for my team, so far so good. I mean, I'm not sure about LB. You're going to have to...
Come on. apo. No, you can buy Moriana players. Mbormo. He's going to be an ordinary player at Manchester no, United. this is not the year. This year will be different. Dude, we are signing 21-year-olds. We are signing kids who are Bona. doing well. But anyway, Congratulations. Good luck with all that. well, you are Manchester United at the end of the day. Re khatla tsa msabuka ka tselense jela re kopana le sana khante jana ha taba re buitsana yalo le maeteledi pele wa le khotela Botswana Cricket Association ke ba jalo ka re sumo damo da re tilo go lekola jalo ka hele gore kuruta maga ya bone enne ba itshwere ka tsatsi la sontaga gore e tsamaile ka tsela ntseng jang bene bi we misente ka di ba ke go rata go lekola le jalo sema sa parakano o ta ba senosi ana le LB. For many women, the experience of becoming a mother is the first time. And it is difficult because you don't know a lot. And everything that you're learning from your parents, you're learning from the internet, you're learning from society. Kana wa bolelwa hela wena ne le la ntha uta go tengwana o tshwantse go ra iso eskale. Ngwana go na le melemo a tshwantse go ra enelo. Mo mosong wa gompieno re bua ka bone bathunyana ba le gore re ha ile la ntha o mo godisa kana e le la ntha atla. O tshwantse gore o itebaganye leng thata se leng gore ba bongaka ga mmogo le okina lengene mo mosong wa gompieno mme ba khola motswagole o eleng gore she is a midwife at the Big Sisters Wellness Center. What advice do they have for us about raising these little ones? Good morning, Bakola. How are you doing? Thank you so much for joining us today. I'm very well, thank you. I'm going to pretend to be a mom for the day. The entire time. But let's start here. For first-time young mothers, for first-time caregivers, it's the first time I have a grandchild. In 2025, what are some of the things that I need to be focusing on? What are the basics that I need to know? Of course. Kgodiso ya ngwana ke selo se leng gore se botlhokwa hela thata mme bile ka tshwanelo re tshwanetse go itse gore kgodiso ya ngwana ga isimologe hela ha goroga e tshwanetse go simologa hela ko a isa goroge wa planelwa ngwana wa planelwa wa mo planela so that you become ready for the baby ga re bate ngwana a tsholwang as a planelwa ka gore ngwana o dependa mo go mmagwe for everything for dijo for diaparo safety tota mme bile ke bua ka ene a santse a le mo mpeng gore go hema phiho go life support le development elimination and go bona go dependa mo gore o tlhokometse mme o moima a le mo seemong se sentseng jang so re rotloetsa jalo gore tota ha o ima o bo wima o setse o le ready for that. Right. And what are some of the first signs? I mean, let's say now the baby's here. Or let's say the baby's still in the womb. What are the first things that are signs that things are going well? Motsadi yo o ta asolohetse ngwana ebile o mo seemong se se siame ke itse ke bona ka eng ngwana ha santsa imilwe re tsa leto le wena o le mmangwana ra mo tlhokomela o tshwanwa ke go ikwadisa ko tleliniking mme ha o ikwadisa ko tleliniking re heta re lebella botsogo ba ngwana re be re lebella botsogo ba gago remember gore ke rile botsogo ba gago bo very critical gore bote bo go kgontshe gore o tshole ngwana yo o itekanetseng jaanong ha re ntse re gore re tlaya kgwedi e tlaya ka letsatsi la gore ra be re ra gone gore re te go bona gore ngwana o gola jang jaanong ha gore botsogo jo a ke jone ka gore ka go ntseng ka teng re tshwanetse gore re lemoge gore ngwana o gola jang mo go mmagwe re libile ra mo measure re retsa pelo re dira scan gore re bone gore a mme ngwana o mo botsogong jo bontle wena o le mmangwana o ka itemogela ka go tshikinyega ga ngwana go nna le seemo sa gore ha goroga mo seemong se se rileng a se tsantsa gola wa
wa tshameka and ke ka ha wena motsadi o ka lemogang gore ngwana o itekanetse ka teng mme ebile go tshameka mo ga gago o tshwanetse gore o go ele tlhoko o le mme ka gore go na le nako e leng gore go ka ema mme go ema gongwe go supa gore ngwana jaanong ga a sa tlhole a le mo botshelong so ngwana go tshameka mo it's a communication ke ka ha a communicateang ka teng le wena and le wena o tshwanetse go supa gore wa lemoga gore ngwana yo o teng le ene yo mo dirile le ene ke tshwanelo ya gore le itse gore ha dira jalo a itshikinya jalo la montsha gore yes we are aware that you are there and you are doing very well. Yaanong ha go sa nna sentle gone ha botsogo bo ese jone ha ngwana a sa itekanela kana motsadi a sa itekanela re ka lemoga ka eng gore go loha something might be wrong. Hela jaaka ke buile mme o tshwanetse go ima a itekanetse ha kere mme ha o ka ima o sa itekanela go ra gore ngwana ga e go bona dilo ditshwanelo tse na tshwanetse go di bona a santsa gola be go ra gore ngwana o shotelwa ke eng o shotelwa ke dikotla ngwana o shotelwa ke pheho e a tshwanetseng gore a e heme ka o etsa mo go wena o shotelwa ke tsone dio tse reng ke di life support the life support we are talking about the hormones tse leng gore they are able to carry pregnancy towards the end jaanong wena o le motsadi jaaka ha ke buile gona le gore ngwana a tshameke mo go heteletseng ke go supa gore I'm uncomfortable there's something that is wrong and jaaka ha ke go bolela ke gore a kere every now and then we tell you come next week come after a month come after this we are monitoring the well-being of the baby gore re bone gore a mme ngwana o tsogile mme gona le gore re ntse re tsweletse be re itemogela gore ngwana o ga nna sentle re ka kgona go bona jalo le ka scan gore scan se re bontsha gore tota ngwana ga a tsoga kante ngwana ga nna sentle e be le gone ha ileng gore ba bongaka ba ka advise ka go tshwanetseng ka teng ampo wena wa rutiwa gore mme ha go ntse yana o tshwanwa ke go dira jana le jana 100%. Se sengwe yaanong ke gore ke a itse gore se sengwe se leng gore hala mosadi a imile kana e le gone ha a tswa go tshola ke go amusa ke ngwadi o tse leng gore ha go molao ha o wane mongwe le mongwe na le sa kanya gore se tshwantse gore se diragale botsadi le bone culture ya riana. Let's talk about breastfeeding and question number 1, how do you know how often you're supposed to be feeding the child? Ke potso e ntle re dumela gore you have to feed the baby on demand. The baby has to demand to be fed and ha re ka lemoga ngwana ha tsholwa mpanyana ga go e nyenyenyane and therefore o tshwanwa ke gore a feediwe more frequently ka gore o feeda small quantities me a feeda more frequently me hela ka tshwanelo o tshwantse gore bana ba bangwe ba robala thata so o tshwantse go tsosa ngwana o itse gore every 2 to 3 hours you feed the baby. And what are some of the mistakes that you have seen in your experience as a midwife that new mothers make ha go tla mo go amuseng le go jeseng ngwana? Gantsi bo mme segolo jang ba the first time mothers and particularly the young ones ba hella ba re ga ba mashigayo mashi a hetliwa ke ngwana the more you keep the baby to the breast kena go ga mashi go mashi a leng teng so most of the time ba tabe ba re mashigayo and then ba decide gore ya no dira formula feeding me we discourage formula feeding because breast milk has everything that you want. Ina le dikotla tsotlhe tse ngwana a di tlhokang ina le bo metsi ina le dikotla jaaka ha ke bua jaanong bo mme ba tshwanetse gore ba itse gore tota hela breastfeeding is the best ka gore e go neela dikotla e neela ngwana dikotla wa uta gore le nna ntse ka ithuta etare ya mena go etabe ke rinya ke boleletse ke midwife ba ga itshwate every 2 to 3 hours. If you're just joining us, we're sitting across midwife from Big Sisters Wellness Center. Her name
is Bakola Motswagole. Wa re ruta gore as a first time mother, what are some of the things that you need to know? Ha ile gore caregiver e leng gore lo ena o montsha mo industry this is your first grandchild, this is your first child, your first time father, first time mother, o cousin ga go mo thusa ngwana ene ke la nthalentse le thusana le babedi. These are some of the things that you need to know. One of the challenges or one of the things that I've come across on TikTok that is a big argument mo di video ke gore ngwana ha sena nna ile gona a tlang tsatsi la ntlha how many times are you supposed to be bathing the child? And of course, molora, are we starting to use soap the first day the child is here? When do we introduce soap into the bath routine? How often are you washing a newborn? These are some of the questions that I know that new mothers have. Mme or the new mothers ba fila gore ngwana o leswe ngwana o school ngwana o school ga go tlhokagale gore ngwana a tlhapisiwe ngwana hela ka goroga jalo ra musutla re be re mo gonela and re be re solohela gore o tsile go nna le ene hela ka go mo observe gore go diragala eng mo ngwaneng ngwana o ka o tlhapisiwa hela ha khujwana e sena go nna yewa mme khujwana e tsa a week to 3 weeks so mme hela ha ile gore wa tlhapisiwa o tlhapisiwa twice or 3 times a week so iseng mo go teng o tlhapa phakela le rona tota ha o ka ela tlhoko gona le ditšhaba dingwe tse re direle bang di ipotsa gore gate re tebe re tlhapa se se ka lokalo so ngwana tota ga go tlhokagale gore o mo tlhapise o siame hela what you can do ke go mo sutla hela segolo jang mo di mo mimino ka musutla le ko maragonyaneng ha ke re o tla bantsa a tlhaphologa so ke gone ko ka musutlang teng but otherwise ngwana ga go tlhokagale gore o mo tlhapisa ya ka ha ke bua o mo tlhapisa hala khujwana e sena go nna yewa le gone o sa mo tlhapise every day se sengwe se ile gore wa ke a se ipotsa ka bone bonnana ba ke gone gore ha a sa tsale montsha khujwana isiwe re tlhokomela ka tsela are we supposed to be careful around it? Risk ra e tshwara molao keng molao ke gore khujwana ngwana mma it's a very delicate place e leng gore it's raw e ka nna nya tshabellwa ke megare ha ile gore re dirisa di practices tse di sa nnang sentle so ka tshwanelo re ne re ntse re itse gore re tshasa spirit but research ya dirwa and re temogela gore spirit ne re sa se dirise sentle it's too harsh the skin of the baby is delicate ya ka ha ke bua so we lesa hela it will dry on its own ga we tlhapise ga we ring we lesa hela what you can do o baballe gore motseto wa ngwana wa o ska wa yama le gone gore ha ngwana le swela gagwe ha dirile phuphu iska ya go goroga ka go khujwane mme o ntse o etse tlhoko o lebeletse o bona gore even the skin around it sentse jang ha ile gore the skin becomes red or discolorated or bona nka re go rurugile khotsa gona le di crack khotsa le yone ha o lebella jana gona le bleeding khotsa gona le some discharges or some smell yo sa itlwaela ke gone ha ileng gore jaanong ho o tshwanetse gore you have to seek professional guidance ka gore ya be le khanya gore jaanong something is wrong honestly Mama Motswagole is teaching me a lot about what I can look forward to when I eventually become a new mother. I think we are clean out of time. Let me ask you this. In terms of your advice and your encouragement to new mothers, because it can be very scary. Especially when the person is really young, around in their early 20s, it can be very terrifying to be a new mother. What words of encouragement or advice do you have for new mothers who might be watching?
It's very true. Caring for a baby for the first time can be overwhelming. Yeah. Gape hela mathata ke gore parenting ga ena formula and what you need at this point in time ke a lot of support. O bata support ya the family, o bata support ya the professionals like bo mamotswagole. Ba ileng gore ba tshwanwa ke gore particularly the first 10 days post delivery house na go belega ke a very critical time e leng gore this time around ya ka ke bua ke re one may be overwhelmed o ka nna wa nna overwhelmed to a point e go ka go disturbang le gone go tlhaloganyong tota and then we come ko lapeng ra go dira mo go teng domiciliary where we visit you ra go bona gore le tsogile jang wena le ngwana ra go bona the adaptation level ya lona lotlhe ngwana has to adapt to the extrauterine life ka gore o ntse le go le hatsi lele ha ke re yanong o tsena mo go le o tshwanwa ke gore a bone gore o adjust ka tsela e ntseng jang hela jaaka wena mmagwe le wena o tshwanwa ke gore o bone gore o adjust jang so support is very critical le bone bo rrago bana ba gaetsho banne supportive because it can be a very overwhelming experience. Thank you so much for your time, Mamotswagole. The professionals. Yes. We are there for you. We are there for you. Amen. We provide what we call maternity classes, antenatal classes, and baby care classes. Right. This is where we teach you what to expect. Gore go aka o le pregnant yana o expect eng go diragala eng ha wa go belega o tshwanwa ke gore go go na Mamotswagole. Thank you so much. Ya dikgang e chaile Motswana wethu. These are the news in full. It's 7 a.m. tsena jalo ka thamalla mo go tsa metshameko ke go tlhaloseditse jalo gore ha re boa re tabo re bua jalo tsone tsa cricket ba leng gore bana ba tsere jalo go dithamaga ya bone ka tsatsi la Sontaga ka ko Francistown mme re batla go utlwa jalo dikgang tse leng gore di ne di bua gone ka ko le gone gore go yang pele re ka sologela eng mo go tsone tsa cricket ke tsa sebaka se ke re se ke amogele jalo tamoda ele ene le gore ka ke bisana le ene mo tsela gompeko go bua jalo tse pedi tse tharo tse leng gore ba ne ba bua kwa go dithamageng ya bone. Smart, good morning. Nice to see you. Good morning. How are you? Good morning, Karawa, and always nice to see you and be with you. Yeah, right. I like it. Let's start up a conversation with the fact that you guys had your AGM over the weekend on Sunday, to be specific, in Francistown. One is definitely interested in knowing, some of the key points which were discussed at that AGM. Well, as far as the AGM is concerned, apart from the standard bullet points that are usually held at every annual General Assembly or meeting, we also discussed the issues of what needs to be understood and done with the progress. Obviously, the affiliates are the BCA. Yes. So whatever the affiliates are able to do is what contributes to the overall submission and performance of the BCA. Yeah. As an administration point of view, we've been stressing on the fact that the affiliates need to be a little bit more proactive in terms of providing all the information to the office, because we in turn have to, as an association and a member of the ICC and also now BNSC, submit quarterly reports to the two organizations, which actually explains where you are, what you did according to your budgets and programs, and what you're going to do for next quarter. So there's always a retrospective and prospective reporting system. Now what happens is, to be fair, and I think it's always a learning curve, the affiliates have been doing some events within their own regions and territories, but the reports have not been coming through, or the scorecards have not been coming through, which is actually a negative for us as an organization, but not that nothing is happening either. So we're just trying to stress on the fact that come more on board, because it helps us overall. Subsequently also explaining what the national coach is implementing in terms of structures for development programs in order to identify talent and then subsequently bring them into the squad. So what roles they can play, how they need to interact a little bit more with the national coach and the development coaches as well, to understand what more can they do, or what stronger role can they play in terms of trying to make sure that it does happen within their regions. Looking at perspective of increasing the number of regions, performances overall. And basically, it was a discussion point, and I think it was a very good meeting in terms of the fact that it was well attended, and I think it should also be noted that for the first time we were represented by a lady in one of the affiliates, Lorraine Nahonde, who is now the chairperson of the Botswana Cricket Umpires Chorus Association.
So she was in attendance, so that was good. And as I said at the meeting, we had one rose amongst all the thorns. But on a lighter, those roses. But then also the other highlight, also we had the presence of the chairperson of the BNSC, Mr. Murule Murisi. That was a surprise. He was in Francistown for the activities that were happening over the weekend there. So it was kind of him to have taken a turn and come past and attended the meeting for a brief while, though it may be, but he attended and he addressed the house, and it was good. Overall, it was good. It was a nice surprise, huh? Yes, it was. Yeah, having the chairperson there. What were, when you talk about player development, it's one of those things we always talk about, more especially with the absence of school sport. What do you guys intend to do to make sure that, with or without school sport, Botswana Cricket Association, your development programs continues? Well, it's about trying to find out what the problem is, and the problem is universal nationally universal, and that is the school sports, lack of school sports. But then what do we do? Do we just sit down and we say, what can we do? No, we have to find a way. We have had very diverse reactions from across the country. There are certain regions like Pickaway, for example. We've had such brilliant support from the education sector there, where the teachers and the PEOs and all that have been able to help in terms of trying to help get the children to the sport, and there have been numbers. But there have been other regions where they're not even showing any interest or willing to even assist. Bottom line is, what are we doing in terms of sport? And as far as cricket is concerned, we're losing a lot of children to the whole system. And so we've just decided that the development coaches have been given a mandate, go out, look for them, whether it is in schools, whether it's on the streets, whatever it may be, get them, and then see what we can do and work with them. Yeah, in terms of you guys, helping them to go out and get those kids, how is BCA helping those development coaches? And I mean, it's very challenging to go. I believe it's going to be all around the country to try and identify those kids. Well, we have regional development coaches stationed in certain areas. We've got in Francistown, we've got in Pickaway, we've got in Molopolole, Lobatse, and Mogodi. So these are so far that we've got people stationed there. They're permanently located there. So what they're doing is they're working around the regions in that area. We call them hubs. Last year when we went for the year before when we went for the national trials around the country, we also went to places like Maun and so on. And we found that there is potential there, there is talent there. But we need to find adequate people to be able to station in those places. So until such time, what they will do is the current development coaches in that area will also try and cover. It's not an easy job, but nevertheless something that needs to be done. Because they're employed by the BCA and because they're stationed there, the BCA obviously has the mandate to make sure that whatever needs to be done there, of course it's expensive, but then we have to be regulating the expenses, but not curtailing the expenses either. So it's a fine balance. Catch-22 situation. Absolutely. With your affiliates or clubs not, presenting the scorecards, what has been the challenge, and how do you guys address that? Because at the end of the day, it's not about the affiliates, it's not about the clubs. It is something which also helps you guys as the mother body of these clubs. Well, what happens is we are now accountable to two entities. One being the ICC as an international federation, and the other being the BNSC as a national federation. And both the entities have scorecards, they have reporting patterns, and there are parameters and line items that needs to be addressed. And it's quarterly reporting as well. So what is important is everything that goes in, the data, whether it is financial or whether it is performance, whether it is numbers or figures, whatever they may be, they're all based on the collation of the data that you get from around the country. What happens is some of the affiliates, maybe because of the manner in which things are done and because of the small size or whatever it may be, not a negative factor, but the hope for positivity is the fact that whether, in cricket we have different types of cricket. Apart from the three formats of Test cricket, ODI and T20, we have modified cricket, and that's for development cricket. Anything other than which is under 11-man team or 11-woman team, anything that's played outside of a hard ball, whether it's a tennis ball, softball, or a tape ball, whether it is a six-a-side, double wicket,
10 overs, it doesn't matter. Anything less than those international formats is called modified cricket. And there's a element of weightage that is given to that as well in scorecard. The idea is you're trying to entice children and spectators to come into the game and get them interested in the concept of cricket before we push them into the formal structure of cricket. So this is done at different age groups, trying to attract people to come into the game and get them enjoy the game, have fun, and then some of them will say, I like this, I want to take this up more seriously. Some will say, no, it's okay, I'll just continue playing socially. All that matters. Formal cricket, social cricket, it all counts. It all counts. Yeah. What are some of the targets you guys have set for yourselves? What do you want to achieve before you go to the next AGM as a BCA? Well, it's a collective as far as the association is concerned. It's about trying to see how we can help what is lacking. If you look at our scorecard, from an administrative point of view, we are okay. There are 96 associate member countries in the world. You have to be in the top 40 to be a voting associate member, of which Botswana is one. So one is to maintain that we stay there. Yeah. Number two is we have to try and see how we have to improve where we are lacking, and that's performance. Because there's something called competition grants, which is now called performance grants. And that is more and more importance is being given to that in terms of what is the performance level of each of these countries in the world in the various tournaments that we play. Therefore, when our Baggy Blues qualified for the Africa Cup, that's a plus. Yeah. Now the women are playing in the Division 2 next month. If they qualify from there, go to Division 1, that's a one-stepper. If they qualify from there and go further, that's a higher step. These are things that matters. Then we've got the under-19s the next year. But for this to happen, we need to have structures within the organization, within the country itself, which are operational in all these places. Up until now, and especially more so because of the school sports, we've had to go scratching around looking for children when it comes to under-19s. These are factors that we have to try and see how we can help the national development team and the coach. Right, and you are mentioning our national teams. They're going to be in action very soon. Keep us on the loop about that. No, definitely. I mean, at this present moment, the Division 2, 8-team women's T20 qualifiers for Africa is to be held from July 18th to 26th, being played here in Gaborone at the BC Ovals. The 8 teams that will be playing are the 4 that came for the Kalahari anyway. Yeah. That is Sierra Leone, Mozambique and Swaziland. Of course, Botswana being one of them as well. The other teams that will join is Rwanda, Cameroon, Malawi and Lesotho. So that'll make 8. From that 8, top 2 will go to Division 1. That is to be held in Namibia at the end of August, a month later basically. We should be there. We have to be there. We have to be there. Yeah. And, one of the great news which happened this year was, of course, the Sinaiman Captain Karabo Matlanka. How is he settling in? How is he doing? Well, he's been there now for a few months in Bristol in the UK. He's playing. He's busy. Obviously, he's not too active on the other media. So maybe he's more active on the field. So which is good. But not on social media. Never. Yeah. But the only negative for us from that, apart from the fact that he's doing what he's doing, is the fact that our men, when they leave for Karnataka State Cricket Association, the tour to be held from July 31st to August 14th, he will not be part of them, because when they come back is around the time when he comes back from the UK, which is a negative because he will not be with the team. That's the only thing. But then it's he's a positive in the sense that we have to be somebody. Yes. Somebody has to step in and don't try to be Karabo Matlanka. Just be yourself. You'll never know. You can even do better than Karabo. Well, the other thing is also it gave a slot for another upcoming development player to be able to put in there to get an experience there as well. Yeah. So that no pain, no gain. like we said a little bit earlier, we're talking about the catch-22 situations. It's one of those situations. Absolutely. And at the AGM, did you guys discuss anything with regard to what you can do to get the money? I mean, when you talk about Botswana sport, the main struggle is the financial part of it. There's 2 sides to that coin. One is obviously you get your grants by being member of the ICC and being a member of the BNSC. The other is also you got to go and fend for yourself. The economic situation is not that great and bright at the present moment. Not even. So obviously everybody is going to go to the same pot, and it's going to get very, very deep in times to come. It's all about, I think, from our perspective, we look at it from the point of view of governance and financial accountability. You have to work with what you've got. You have to work with what you can get and see how you can get it.
But then you're also accountable for that, not only from getting it, but to be able to perform, and to the potential sponsors or donors or partners, whoever they may be, they also need to have the confidence in you that they're investing in the right product. The ROI in anything, even when we buy a television or a fridge, you always look at it and say, am I buying the better one? Yeah. It's the same thing for sponsorships and donations. Am I putting it in the right place? So it's also up to us as individual codes to try and see that, have you got the right product? Are you sure? Would you invest if you were to if somebody was to come to you? These are things that needs to be considered. And it's easy to go out and go out for a handout. Handouts are not easy. From a BNSC point of view, we know for the last couple of years the budgets have just been shrinking and shrinking for various reasons. From the times of COVID, it's been bad, and we have to accept that. So it's a matter of trying to understand where we are. But at the same time, I hope this message doesn't go and BNSC thinks, oh, BC doesn't need money. They do need the money. It's just that they know what to prioritize and what to do with the little that they have. It's about also using what you have the right way. But Simon, we are unfortunately out of time. Thank you so much for passing by. We're definitely going to be following our national teams to see how we are doing. How us and BCA Raw. Have yourself a good day. Thank you very much. Always a pleasure to be here. Right. Jalo le Sumod Damoda ele the vice chair wa Dumela Botswana Cricket Association re ne re bua jalo ka khurita ya bone e leng gore bane ba itshware jalo ka mahelo bekane ka Santa ga tota ka ko Francistown re bua jalo tse pedi tse tharo tse leng gore bane ba di bua le gone gore the national teams tsa rona re ka di tsole hala leng in action ke dumela jalo gore o mo ikutetse ra bua jalo ka the men's captain Karabo Motlhanka e leng gore ka ko UK ka ha leng gore o dira ka teng a nna lo ena mo tsatsing la boraro re gagane ka tselentseng jalo re kopana gape mo tsatsing la ka moso ke bua Karabo Miss K Bosena until tomorrow. ala gore o motho ratang jalo itshidilo mmele e rileng kana ke re o rata jalo di tsa tholego ga mmogo le naga tholego hela ka go naga yone puisano e latelang e garelang jalo a moso go mpiko wa la boraro e ra wena hela mo phateng moso go mpiko ke go seletse jalo Re Charles Proctor ke morulaganyi wa itshidilo ngwana e tata go bala ka yone e bilang jalo go ne gote Val Prestige Kaudwane Wilderness Walk Challenge e le gore ya go simela jalo mo maheleng ngwana a beke ya go tsana jalo ka tsatsi la tshipi mme go ta go le go ntsi ka bone ke nagano le ne ga ta manate ataka beng ba one ene Re Charles Proctor go ta go ba re bolo re sente ele ba Val Prestige ba re tshwaretseng moso wa gompieko Re Proctor, good morning sir. Morning sir. Le telisame. It's such an honor to finally meet you. Ga mo go le gore o botlile jalo gone mo Dumela Botswana go ta re bua jalo ka yone the Val Prestige Kaudwane Wilderness Walk Challenge, so it's an honor ne kwata go ra hela jalo. Thank you so much. A re simole jana ngone gore gone mme ga re bua jalo ka Val Prestige for motho le gore ke la nthautwa ka Val Prestige ke le kana ke re ke organization e ikemiseditseng go thusa Batswana ka eng mo malatsing a gompieko. Val Prestige is a citizen-owned foundation, a charity organization with its focus on assisting less privileged communities. It's a team of member volunteers who are, geared towards helping community. Baruti, counselors, we have community leaders, we have therapists, pastors, and of course, hikers. Just truly. Right. Ya no re bua jalo ka le bitso jalo re is the Val Prestige Kaudwane Wilderness Walk Challenge. Gona gore ya no le ba wilderness kana ke le ba Val Prestige le bone go tshwanela ka gore gore le ikgolaganye le ba Kaudwane Wilderness Walk Challenge gore le ba thuse ka tseleng senja. We wanted to restore dignity so that they do not feel marginalized. The communities are and assimilate into community as to bring back confidence that they may have lost due to the status quo. I get why it's ya ka Kaudwane ke batho ba relocate to them from CKG. So tota right or the disadvantage and releka go gore ba bontsha gone gore they are still part of us le tshaba sa Botswana. Right. So gone mme mongwe se itseng gone gore Kaudwane ke go kae nagana go bua ba marutla ntaka gone le la Kaudwane le mme ke ana idea gore ke akanya gore ke go kae ya no go ngore bele jalo a mara Proctor gone gore Kaudwane mme ke le haelo le bonang ga kae mo la sela Botswana. Kaudwane o ko Letlhakeng district. Ko ke da ba go bidwa ka West. Past
letlhakeng ke gore ha o tswa mo letlhakeng o leba ko Kutse Kutse Game Reserve. Kutse Game Reserve because it's only 4 kilometers away from the Kutse entrance. How many kilometers from here? It's close to 200. Close to 200. Aha. Ya no re bojelo ka lona tsatsi lone le kana kere a mahelo na biki a artsana mo gona gore ke yone tebeng ka udona wilderness walk challenge simla ka ona. Gona gore tse ka jalo ka ditiragalo gona gore 27-29 go to go dira like 27 28 ha mo 29. Ka di 27 which is a Friday, it's a welcome session. Go bo gonna le a football tournament. E bere na le basara dance. Ma bontle le ra bontle maitsiboa. Go tswa ho nke entertainment ka di DJ, there's bonfire, there's braai. Until 11-12 because re tla re baakanyetsa go tsoga ra le kubugele gone jalo gore go haikiwe. Ya no ka Saturday. Yes. What 28 ke hiking in the morning, which is the main event. Go bo gona le wellness. Ra gore diste ba bongaka. Ba tla ba dira free eye testing. Go hiwa batho ba le 100 residents ba tla ba hiwa di galase mahala. Go na le bo di tests tsa bo high blood pressure le bo sukiri jalo. Right. Go tswa hong go bo gonna le donation ya dilwana. Re laletsa le ba ile gore ba tsere se ba ka se neelang ba thusiwang kana ba go bo dikhutshwane. Ha ona le sengwe se o batla o filang gore o ka se aba le wena. Re go laletsa gore ha o tla ko mogwanto o tla ka sone. O tlo re neele le wena o tsenye letsogo mo ka bonye. Go tswa we have the football tournament which is the finals. And go tswa go na le game drive into Kutse Game Reserve. Self drives are also welcome. Where na le basara dance. E be re nna le mabontle le rabontle in the evening makhaola kha. Right. Go tswa ho ke entertainment galo ka tsatsi la Saturday la matlhatso. Ka tsatsi la matlhatso. Right. Di a duma ko kaudwane. Di a duma ko kaudwane. Go ne ke re ke botsa gona jana gone gore this kaudwane wilderness walk challenge a harolana ha ka the normal hiking that you are used to bang ba pagama bokhale bang ba go bojone ba dira tseletse pharologanya yone le tse dingwe tse re di toitseng gone mme ke pharologano ke gore the course gore tota hela e raing go elwang go yone ka gore tota hela kana tse dingwe re ka di bua but at the end of the day there should be a message ya gore tota me tiro e le dirang e raing tiro e botona ba yone ke gore re kgobokanya madi le sengwe se re ka se kgonang se mongwe le mongwe a ka sentshang gore re agele batho ba kaudwane maternity clinic. Right. Gongwe pele ga re bua ka re tsana thata mo go yona kganyona gore ke le bone botlhokwa le ba gere jalo maternity clinic a re be jana bo football bo mmabonte bo itise brutale ke tsele gore ke tse di spice hela mo letsatsi lone le sa tartagale me kgangkgolo ke yone the wilderness walk challenge mo re tse ka methale gone gore mo to go diragala eng gona gitso ga ntse gona bo 3 kilometers bo 2 kilometers mo teng di fan walk jalo yone tse sa tartaga mari ba jalo ka the walk challenge le re tshwaretse eng mo mahelong ona bikia. The hike, which is the main event, raising awareness and the funds that are required. Ke re na le 5 kilometers. Wo leng gore ke wa bana ba sekolo because re le ka go encourage the community to be involved. We want them to own the project. Gore ba itse gore tota ke a bone. So re rulagantse gore bana ba sekolo ba gwante le bagolo. 5 kilometers. E be re na le 15 kilometers. O leng gore go na le ticket ya teng ke 250. E tswang ka t-shirt and a medal ha o hetsa. Medal o e bona hela ha o hetsa. E sengwe o setse o e mo tseleng. Ha go le go pega mo tseleng ya. Le bala ka medal. Right. Era be re na le 30 kilometers. E le gore ke yone challenge ya bagaka. Ba le gore ga ba batle tshameko ba batla go gata tota. Ye le gore le yone ke 350
e tswa ka t-shirt le medal erra right so ke a tlhaloganya gone gore motho bogole manager ka go kaudwane mme kana se motho a ka se ipotsang ke gone gore ke le Bernard ke le rre o ke lebeletse mona kana ke le mme ke le ngwana ke tlhokana leng gore ke tseye karolo mo mahelong a beke go kaudwane le ke rauto e tsamaya gone ke 250 ke 350 mme kana is 200 kilometers away go ra jela gone gore go thogana jwa le boroko ra ke ra tsoga go kgakala rra gone ka ko dithulaganyo tsa maroko le gone go gora ka ko tsene re Proctor di eme ka tseleng senja erre ke a leboga se maroko a rona a siame sengwe le sengwe se re se baakantse go beletse ka gore go mariga sengwe se siame nya ba nang le go na le ba ba itlalang ka ditante tsa bona erra da welcome like most of the hikers ba tla ka ditante tsa bona so re batla gore le tlhaloganyeng fellow hikers tlhaloganyang gore camping is free. We have a campsite that is prepared for lona le ba bangwe ba tla ka ditante ba tla ba sa itlale ditante but ba ba itlalang ditante ba go jwa lehelo le go ba phisha teng go ba nna mahala re be re nna le ba leng gore ga bana boroko gotlhela so mo go ye re na le tante e leng gore e na le matrase hela ye duelang 350 e be re nna le e le gore ke matrase hela I think le stilonyana e be re nna le tante e leng gore ke e na le sengwe le sengwe le di moimoi e na le di moimoi le sengwe le sengwe ke 750 per night right so gongwe angwe dipotse ke ratang go dipotsa ga ke se ke bona batho ba go tshwala lona re Proctor ba semeletse mo go thuseng Batswana ka rona jana ke bona go kopa gore ga go bankanyetsa thulaganyo ya gona jana le kopa le kgotsa tsedintseng ya le gone gore le di hema ka tseletseng ja gore Motswana e ka go udwane mahela beke a yo go ja mona toseng kana ka sepe ke tiro e bokete and I think about the media right. So the biggest challenge that I run alone is support the financial support especially because it tlhoka madi tota go organize it tlhoka madi it tlhoka support because gone re tlhoka support e harologane in logistics bo dikoloi ya ka gampeno ra ga yana ra go tlhoka dio tse di agang ya ka bo ditena le bo di cement le eng hela dio tsa kago right so ka gore yone ke tiro e re ipoleletse gore re tshwanetse gore re dire re itlhalle mo go se re batlang go se dira tota ga e ke nna bokete yalo o e rwala ka magetla hela mme hela gone re tlhoka support ya batho a Batswana ba re support gore ga bena dana support o ka e hanke gone gore o thope jalo le bilo ka letsa kana ke re walk o ka etsa 250 350 o itse gone gore tare pheletsong ya nako e bile gore anu wa getse jalo batho ba go udwane mene maternity clinic ya kana re bua right support engwe le thokang ke tsa ke re ke bangwe ba bagolo ba mo lasela Botswana ke mang o le mosologetseng mo maheleng ona beke gore a e go le manokeng e le mogolwane go pehela mo phateng ope a leng teng mo bodirela pusong kana ke re mo lasela Botswana re sologetse minister wa sports and arts ibile le mo parlamento a kgaolo ya rona honorable Jacob Kelebe ke ne tebeng le gore ke ne the chief walker right ke ne wa go khathang ribbon re sologetse le ba dira la puso ba maphata a harologaneng right ka gore re na le partnership le Tlhakeng district bogogi botlhe ba Letlhakeng district bo re emenokeng thata ebile re ba leboga bo molaodi bo CS le bathusi ba bona right pele ga re kgaogana mare Proctor ke batla gore re gatelle ntheng wa bothokwa e ke tsang ke re bone jalo gore Batswana ba lla ka yone ga se di ditiragalo tsa gonna jana se dirita go bokhutong e bonya tikologo e kgotetseng le ba ka udwane Wilderness Walk Challenge le tshwala re ka yone kganya ka gore ha re batla re so go bitela gore anong diphologolo di tsamaya jalo gone go di khotele ka di tshelang ka teng ka baka la gore re phatheletse go meano tikologo yone ga ya nna sente o le tshwala le reng mare Proctor. We appeal to all guests batlang go Kaudwane Wilderness Walk challenge. Please keep Kaudwane clean. Kaudwane ke motho o skon o monyenyane le gore ba tlhokometse thata right so a go
re tlogele kaudwane a le sekono ebile go heta ka ha le sekono ka teng. And for hikers, please love your environment and care for it. Do not litter on trails. The trails re tsamaya mo go tsone ra ka go a se ka ihelane re le ko Bikwe challenge. Right. Re heditse big re le mo conferencing re bua ka go gasa matlakala. Right. Le ha go simololwa tota. Yaano sena sa re tlhabisa ditlhong. Hela ha re pala mathaba hela re se re go pe kgakala. Ke a re itlhala mabotlolo dipampiri. Re tsamaya re sela rona ba nang gore re golo mo go a rama. So re kopa gore ha o re setse motho morago ha o bona a latlha selo mo tshegetsela mo re gore nya a go sele pampiri gape le gone o motsela a kwa lapeng o itu diri jana go rana ba utse bothoko because ba utsa environment a rona bothoko. Right. So re Charles Proctor ile morulaganyi wa yone Kaudwane Wilderness Walk Challenge le ke se ba ka se ke go lebega nkgonne ke gore ke re letana jalo le mahelo a beke a mante nna ke tla bona jalo mo mongwe wa go ngotang wa go mpiko ke santane ke na di tshwarogonyana number yes ga motho ba ta gone gore a ye ka ko Kaudwane nkgonne o ka dira ka tselentseng ja kana e tshwarela gore a le thuse ka sepele tsele gore ka tswele ba ta go thusa ka sone. Thank you sir. The contacts tsa rona tsa merchandise le di-ticket le di-bookings and enquiries ke 7876 8675 7876 8675 le 7528 9104 7528 9104 78768675 ke a leboga re Proctor ke tsa ke retana jalo mahela beke a mante ke lebogile thata se. Alright go ela jalo reka kwa ona e bua Charles Proctor ile morulaganyi wa nyala ka nkene mona ke misala ho ke tata ke le golla sente se musong khonne ke re jalo Charles Proctor ile morulaganyi wa the Kaudwane Wilderness Walk Challenge tebeng e tshwara jalo mo mahelong ona beke 27 go tsana jalo ka kgwedi ya sa tebosigo le 29 ba kopa hela gone gore teka le te go ba ruta jalo kana ba le thuta gone gore tikologo e tlhokomela ga mmogo le gone gore le ka thusa jang motso wa Kaudwane gore le bona ba ipone le Batswana hela jaka nna le wena mme ile na garlang jalo puisana rena bobedi moso wa go mpeko ta ke go lele jana ke bijelo khetsele ke LB re tera supa jalo moso wa gago ile one wa la boraro. Ya Dumela Botswana mo mosong ona ya la boraro tota eta mo bokhutong hela kana selentseng jalo jaka o ikutetse ba Kaudwane Wilderness Walk Challenge ba re taka go bona o itsora 5 kilometers 15 kilometers as well as 30 kilometers as yone ka ka tsang karolo ka teng go thusa jalo ba motso wa Kaudwane gore le bone ba ipone jalo bana jalo the maternity ke ward ka ona ka ko clinicing ya bone ile ka yone tsela gore o le Motswana o thusa jalo Motswana ka bona gore le ena tshele botshelo jo boeletsang ja mo jalo gore bona jalo le dignity ha ka bua ka mme ile yone puisano e garla jalo moso wa gompieko rona wa laboraro mme ka tswa jalo gore khaitsere ke LBN e thutile e mo mosong wa gompieko. What a powerful movement, something very important. Ke rata gore Dumela Botswana ha re bua ka botsogo ha re bue hela ka gore re itlhokomele yang we mean re thusa ba ileng gore ba thusa ba botsogo gore ba gone go tsoga sentle. Exactly. So well done and I hope that Batswana ba ileng gore le reditse ebile le na le keletso ya go dira yone this wilderness walk le tsene le tle go thusa re batla go bona gona le Exactly. On the other hand, speaking of maternity wards, if you are seeing one for the first time because you are a first time parent ke go gakolle gore gate se se botlhoka ke plan o te o ipaakanyeditse se ileng gore selo se selele se sa gonna motsadi se ileng gore wa setsa go batla o ntse o ta o ipaakantse o ntse o itsolopantse o itse gore as a woman, as a parent, as a father, as a mother, as a grandmother, as a family member of somebody with a child, they need support and your support makes the biggest of differences. So good luck with being a parent. I'm going to practice for about 30 minutes. Yeah. Gore wa me ke tamo tshwara yang. Mo phetha kanjani? Ke ready chomi. Ke ready a re tsene. Okay, that's cute. Anyway, te ke lebo jalo khitsela ka karabo bosena kana ke re karabo se femo ka re malatsing ya kopa ba karabo bosena ja kana le hano a re ha jalo di khantsa mesamiko ga mmogo le go lebo ga jalo ba spurisa Botswana gore bana ba re ha jalo sedimosetso yo a semo sa pharakano ke re ta kopana gape le bone mo tsela ka moso mme go lela nyu ke ne bene biwa ga magaetso. Ame maina ke lebo LB Moreng. Thank you so much for tuning in. Re tla go bona gape ka moso tlhala sentle.